Evo, ekipa je puna volje. Idemo do Ivinih Vodica. Na Brija, a pa ćemo doći, vidjeti. Možda dođemo i ranije. Kanjon Velike Paklenice, tako. Anića kuk se vidi crni vrh. Ja. Tamo kroz grane.
Badanje. Ok. Ovo ovdje je Zdravtić. Tamo je naš cilj. Vaganski vrh. Vaganski vrh. Evo ravni kotari u požaru. Pa vidimo i more. Evo Virško more, to je sve smiješno. Novigrad. Evo ravni kotari. Neki. A ovo je Sveto brdo. Sveto. Vaganski vrh. Evo ekipa se hrabro probija minskim poljem. Čekaj da ga ovo slikam. Nemoj. To je neko stvari tu. Putu prema Ivinim Vodicama. Još nekih dugo vremena. Tamo se vidi sklonište Vraški grad. Hoćemo se sutra. Još uvijek smo na putu za Ivine Vodice. Staza vodi kroz šumu. Jugavo. Sklonište Ivine Vodice se naziru. Imamo još nešto. 150 metara. Ovoj stazi kroz šumu. To je to. Da doveden
Đurića i onda idemo točat nogice. Nas, nadam se da su ova roba od naših i da ima mjesta za prenoćit. Da samo to treba. Sad ćemo čuti posao u ovoj situaciji. O, dobar dan, dobro večer. Skud ste vi došli? Skud ste vi došli? Čuli smo helikoptera, ali nismo znali šta se dešava.